ꯀꯨꯝꯂꯩ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯣꯜ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 10ꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯝꯅꯣꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯅꯣꯂꯣꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯒꯨꯝꯄꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯂꯂꯣꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯊꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯂꯩꯔꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯜꯂꯨꯕ ꯁꯦꯜꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯡ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯌꯥꯕꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯣꯜꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯌꯥꯕꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯕꯣꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯒꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ unauthorized ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯂꯣꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯛꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯗꯨꯒ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯗꯕꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯖꯔꯃꯟ ꯔꯣꯗ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯔꯣꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯦꯁꯀ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ if it is built without government or environmental approval madu yaudana saba taragadi environmental protection act 1986 ki matungina madugi potu madu dum punishment phangbe yai adagi amaromda river ganga rejuvenation kanogi protection and management authorities order 2016 ki matungina madu 10 lakh phawba madugi fine tawba yai adagi madugi potu ikoi tongan tongan mayam ama pibe yabai manungda madugi ikoi gi bns ki bharatiya nai chaita gi 2023 ki section 431 ki matung mamangda ipc ki section 431 adum orami ko mamangda diko madugi matungina madugi potu punishment yaba mayamam lay madugi pot mayamama tawdo potuna madugi koi neglect tawro laiba potuna punishment phangdabuduna masi kusira sira tawba yaba pot mayam moi tawsilakpane ba ado municipal act natraga building bylaw gi building bylaws ta pibudu sumogi koi swai demolition tawthokpa yaba refine thienba yaba pot even 50,000 and 1 lakh thbi kai su laibane ba ko aduga if negligent construction entering life labor taragari but this nai chaita act 2023 gi magi section 290 gi matung in data re madugi punishment do magi 6 month forward imprisonment ma piba yai aduga 50,000 or bot piba yai aduga ngasagi bracing se saba matamda madu unsafe oiraba aduga endanger oiraba public ki worker gi adu madu moina kano yaudrabani na legal kano amta yaudra madu oi han law tabani madugi matungina moi fine mayam amadum tawba yabagi punishment piba yabai lei adu madugi court na su madu zero tolerance thambira kanda madu unauthorized over construction di even madugi potu di demolish tawna haiba pot leigadabani adu hoji court na madugi sumoto case amagu ai lokhat lalingi police na oraju ko madugi pot tawningi aduna sumo pot mayam ama sigi ikoina thamjari pot mayam singse ikoina sumaina sisi lei haraga tobum thokpa magi concerned competent authorities sing duna kano hai tare ko kaimta thawak paikhalaktragadi madugi potuna maram orakanda ikoi communication phanabai damakta lambi thong yamna daka oi afaba adubu madugi lambi thong de ikoina swaida manipur gi tholaibi irang 2023 gi me ohumda gi tholae na hoji haiba mamang de plan tholaibi irang ngasi lotion mangamda leiba se drug mafia cartels narco terrorism yamgi magi leiba paisagi magi kano senthok lambi se ikoi manipur gi chahi magi budget tagi madu double times ki almost oi haiba budget lei oi mokoi gi drug te phangwa paisa je adana mokoi gi paisa sing sina mokoi gi mafam da mokoi gi development gi nama da praja sing ga chamina na bai pot ta saraga mokoi na sengwat sagalaga mokoi ni hena tongan bo world ma madu gi sengwat na ba conquer tawna ba drug ki jaga madu gi space ma so ba lawna hona ba ni na hai da ba ngamoi adana sumba breathing se government gi consent yaudana aduga kano gi even approval yaudana to postings di masi demolish to thokada thugai ga dam ni hai pot lei thugai da ba taraga di law je kon nga sa hai ja ba sing tam gi law
law pai ba kanguna poi de pukan kangan ba powerful oiba ngasai political powers adagi muscle power money power loina any form any kind of power sin ba ngamba kanguna iram da manipur gi soil se tong tong ko sira si tawda india gi constitution gi adagi indian law gi akan ba law sing duna kem da fa ba pun ngam nan tawba leiba taragadi india si democracy pa lewa ka mani election taroga miyang mute khalla kanda law bai kai khumna law gi mathak ta kanam ta leite law gi makha de koi pun ba lei haiba ja masi onote na ba wahan to konthok ama aduga aseng ba saktam amadadi ai khoi paisa paiba katokaran tawba lana sel tanba black marketers sing natraga drug mafia cartels sing or so called narco terrorists sing natraga illegal immigrants aduga madugi pot mayam ama masa internal or external aggression to alaganda constitutional machinery administrative failure toila breakdown toroga koi law breakdown to law and order to guide ba rule law chanahanda ba kangu sing no tawudadi madugi pot ayawa pibuda silent spectator oina maduga koi gi kari haitare law enforcing agencies sing natraga lenga posing natraga marilena ba concern authority laibududi arana pot ama praja miyamgi punsi si taseng na haragadi yamna line pikhamna gi yaba aduga punsi ji kaishu leitana khanbadung ubududi madung thong macha ma di haiba thong ama haiba aduga thong amadri hawrakana maduna marik gi mejaw hakar mayam amadum madugi maiwai dana mutangoi olhan bi yaba pot laibani na masilogi matungina serak pihoba draga madu chapchana mamangi amuk su tugai na ba tawgi ba amuk mamangi lengak lengai du uzaki andaki lengak na su madugi kainogi reimbursement taroga madugi approval pithopi pot natabida thugai rakanda lengak noina fazana madugi with proper guidelines safety yauna madugi poching sabana hena chungani na ismai